Yes, nabashuje mwese kandi nongeye kwifuza gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose mushe bigiye bitandukanye. Niho wasanga amakuru agiye atandukanye bagezweho hari bitrendinga hirya no hino mu isi. Niyo mpamvu nkwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ubashe kuzajya hubana natwe umunsi ku munsi. Uyu munsi munyemerere tugaruke cyane ku banyamakuru ba hano mu Rwanda, ariko kandi usanga banakorera ibitangazamakuru bikomeye kandi binagezwe hano mu Rwanda. Abanyamakuru bubatse izina mu buryo butangaje, ariko kandi ukabona asanga bariteje imbere. Ni bamwe mu banyamakuru n'ubundi bakora umwuga w'itangazamakuru bagiye bashakana cyangwa se bakoze ubukwe nabo bahuriye muri uyu mwuga cyangwa se abo bakora umwuga umwe. N'urutonde rw'abanyamakuru batari bake ba hano mu Rwanda, ariko abenshi uraza gusanga bakora mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, ariko hari n'abandi uraza gusanga mu bitangazamakuru bikomeye kandi bigezweho bimaze kubaka izina rihabye hano mu Rwanda. N'urutonde naguteguye rero nifashishije ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bisanzwe ari intiti mu gukora intonde z'ibintu bigiye bitandukanye hano mu isi. Nanjye reka nkunyuriremo uru rutonde. Turaza no gusangamo Ismail Mwanafunze, umunyamakuru ukomeye cyane hano kuri Radio Rwanda. Ni mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, kimwe mu bigo bikomeye cyane, uherutse gukora ubukwe vuba ahangaha. Ngwaye ikaze rero nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe. Umwuga w'itangazamakuru ufatwa nk'ubutegetsi bwa kane hamwe n'iterambere n'ubundi ry'imbuga nkoranyambaga, ni bigatuma kandi abakora muri uyu mwuga bamenyekana cyane abakora kuri televiziyo n'abandi bakora inkuru zibahuza na sosiyete muri rusange. Mu myaka igera kuri 29 ishize, u Rwanda rwibohoye itangazamakuru ryagiye rishyirwa n'ubundi mu bihe binyuranye. Bamwe bahabwa amahugurwa abafasha gukarishya ubumenyi, kandi hashyirwaho umurongo utuma ibitangazamakuru bigenzurwa muri rusange. Bamwe mu bakora muri uyu mwuga biteje imbere mu buryo bugaragarira buri wese, kandi uko bukeye n'uko bwije hari abafite inyota yo kwinjira muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Harashyizweho kandi amashuri na za kaminuza afasha abashaka kwinjira muri uyu mwuga, binajyana no kwaguka mu muryango mugari kw'abasanzwe n'ubundi wabo baruzwamo. Bamwe bakora ubukwe n'abanyamakuru bagenzi babo cyangwa se abo bahuriye muri uyu umwuga. Nishimwe Rose wakoreye Royal TV yigeze kuvuga ko iyo uri mu kintu uba wumva udashaka gushaka cyangwa se kuba washakana n'umuntu mukuru ikintu kimwe cyangwa se muhuriye mu kazi. Uyu munyamakuru niko yibwiraga. Yavuze ko atigeze atekereza ko ashobora gushaka umugabo w'umunyamakuru, kuko yari yarashyizwemo ko azarushingana n'umugabo badakora akazi kamwe. Hano kuri Rwanda News TV twagukoreye urutonde rw'abanyamakuru barushinze n'abanyamakuru bagenzi babo. Bamwe muri abo bahuriye mu itangazamakuru, abandi bahurira mu bundi buzima busanzwe. Ngwaye ikaze rero. Ku mwanya wa mbere turasanga umwe mu banyamakuru bakomeye cyane yitwa Nkusi Arthur, yashakanye n'uwitwa Fiona Mutoni. Hari kuwa gatandatu tariki ya 14 Kanama mu 2021 nibwo Nkusi Arthur yakoze ubukwe n'umukunzi we Mutoni Fiona. Nyuma y'imyaka igera kuri 6 yarishize aba bombi bakundana. Ubukwe bw'aba bombi bwabereye mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu muri Rutsiro, kamwe mu turere 7 tugize intara y'Iburengerazuba. Bwitabirwa n'inshuti, abavandimwe, abo mu miryango yombi n'abandi bari bahawe ubutumire. Barushinze nyuma y'iminsi 4 yarishize, bombi bahanye isezerano imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda. Nkusi Arthur yakoze ubukwe akorera Kiss FM hashize amezi agera kuri 4. Ubwo ni ukuvuga mu Kuboza mu mwaka wa 2021 yatangaje ko yasezeye mu itangazamakuru ava kuri Kiss FM. Kiss FM ni imwe mu radio y'imyidagaduro akunzwe n'abatari bake, kwisanzwe ikoraho Sandrine Isheja Butera, ikoraho kandi uwitwa Andi Bumuntu Rusine usanzwe ukina n'ubundi muri filimi za Clapton Kibonke hizwi nk'umuturanyi. Hakora kandi umuhanzi witwa Uncle Austin n'abandi banyamakuru benshi. Muri iki gihe uyu mugabo Nkusi Arthur yagarutse mu itangazamakuru aho akora ibiganiro bya Mitsingi Live Birthday by'uruganda rwa Bralirwa binyuze mu kinyobwa cya Mitsingi bitambuka kuri Flash TV no kuri YouTube.
aganira n'abantu bafite ibyo bamaze kwigezaho bakagaruka n'ubundi ku nzira banyuzemo batanga inama z'ubuzima n'ibindi. Mutoni Fiona barushinze ni umunyamakuru wa CNBC Africa, yabaye kandi igisonga cya gatatu cya Nyampinga w'u Rwanda muri 2015, akaba n'igisonga cya mbere cya Miss Africa Kalambara 2017. Ku mwanya wa kabiri turasanga Kizigenza, umwami wa documentary Ismail Mwana afunze akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, akaba yararushinze n'uwitwa Mahoro Claudine. Ni vuba ahangaha hari ku itariki ya 2 Nyakanga mu 2023 nibwo Ismail Mwana afunze na Mahoro Claudine batangiye kubana k'umugabo n'umugore byemewe n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Ubukwe bw'aba bombi bwabereye mu busitani bwa Muse Ethnographique y'Ihuye mu majyepfo y'u Rwanda, nyuma bahanye isezerano ryo gushyingirwa. Umuhango wabereye muri Katedrali ya Butare. Ismail Mwana afunze yatangiye kugaragaho cyane ku mbuga nkoranyambaga binyuze mu kiganiro Sobanukirwa yakoraga ku Isango Star. Aha ni naho yahuriye na Mahoro Claudine baje kwiyemeza kubana nk'umugabo n'umugore. Mu bukwe bwabo Isango Star yabahaye ishimwe kubw'imirimo y'abaranze ubwo bakoreraga iki kigo. Muri iki gihe Mwana afunze n'umunyamakuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA, aho akorera ikiganiro Horuzi ko gitambuka saa 2 za mu gitondo buri cyumweru. Ijwi rye, ubuhanga agaragaza n'undi mu gutegura ibiganiro akora biri mu bintu bituma yigwizaho abakunzi batari bake umunsi ku munsi. Naho Mahoro Claudine barushinze yakoreye Isango Star ndetse na Radio TV Teddy, muri iki gihe yashyize ku ruhande urugendo rw'itangazamakuru.